Biyang ti tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yu. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palabsan. Adda akon dita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kan agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kit mayat ano din ang pabayadan ti utang ta bakay. Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyamanak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayatan kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man. Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, Nana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di kag babaeng. Tabumalay kan tumutin ditoy. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakad na kapili mo tani tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni Ispia para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupalauna itinubyak ti diyo panangayat ken kuana. Nagado amabalin mo nga arman dita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ti asawaan. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek ni Ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya takatawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armawn. Jay bak nang agayam ko ijabraud. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan ken kuana.
Kat ano ti kwarta na dya agayem ni nanang mo. Ay basta jak kaya tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya! Aniya! Pasensya ka ni timpakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe, Oh, apay nga rod nga agluwa ka. mababay nak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinagana akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro tiyag saad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan tikas jay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispe Talaga ang nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albeng. Anya, ngam tatang, kayat mintag simpakin ispe. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babay, Albeng. Saan tatang? Butlagayam! Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para kan kaalben. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispe. Anya, amang ano ad-adagong mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Nyam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan nakum ko. Iso asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Jak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispe. Ay, sige. Panunutak anay imbag dayta, Alvin. Apay nga awan pay ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ija unano anubya na. Ha? Nagabangda ka no ija ili ti pag nagdandalakay. Anya? Talaga natangkain ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rot tayang da? Wan, intad ti gayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alben. Kuha, napanin nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakin na kami. Sige, sumrat kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Wag, alam amin ay nakagawa am dito. Na pumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurgurain. Madang amin sa balay, apang yasawaan may iti anak may. Anya, Wan, iso alading itan mi Anam na saysaya at no panawa mo da nakmay. Tadi da kamot lasardangan ariribukan. No di mo sinaan ni Alben. nana, adan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuan da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusam amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay.
Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isa pimanawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak sa cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ijay lugar da, nanang. Ay saan ay? Apay di mo amuti sao, Alvin. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsaga nakakide na mabiitan ti isasangpot niya ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanya. Wano. Ana ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam mon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo. Gumatag tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, adto'y ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangar aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak. Dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanukot kan. Ni, jay lugan ni Ana ti simbang pay. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay nururay ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Isu apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman aktem manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Iton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana.
Apay atap-tapayaam ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Diyak la kayat nga ibagatin ka. Apay, Diyak ka mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. anya, tinasayaat, ipan ka iti doktor, mabitlaang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay, adda kanot sumur iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapo la maopera di anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, barigatan lata, manipod na opera, simabalin ti attitude na. Aniya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo ama mo? Kastanti na manipod na opera. Ngam agsublinto matlaka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagitan. Burangan! Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaat. Itulod kalaangan iya balayo. Kan amaanusan nga si kaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya. Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat. Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpagpakaasya. Palubusan da kumaamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga laiti ka ng igi kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat
Naibaga na ani Alvin ti ama ti sigugna. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wen, nakaanos. Sana kas kani ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alben. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. At dayta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka wan. Tani, dumakdaklelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom SP, manipod dimdan ka. Kasla simmaranta ni Alvin. Ininutan ti panagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken, pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagdagdag ibasit may kan ka inay. Pagbababawihan mi, SP. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikari, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswag ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Biyag, ti tao. Ayan nga tanday dya, Joyce. Kunana na kasangputan diti pagadalan. Ngamawan mo't. Mangrugin ti exam, ngamawan pa'y lang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibaga mo na niya ti ibagam. Tapno pumanaw kan. Joaquim, ang mga no ad extra kwartam. Umutang ako mga ore 50 pesos lang. Aramatag ko maapagpaserox. Anya? Exam? Nga mawa na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni Nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siyak ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang na sino matdayjay, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga rin, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sapay nagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang nga ro din ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay kit din ay ti anak ti Baanang. Wan nga ron. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Awari ka. Alam ba ti 200? Isupay la ti aramatem Di mo ulitin nga umutang iti kasinsin mo nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaang ng tada ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Intun adan maitid ni Nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang?
Ayos lang, nanang. Naimbaglaan tada ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de, mala di ka madanagan anak ko. Apaman amaalak di tangdan ko, bayadam to ti utang mo. Kandi mon ulitin ti umasidag kinikim. Wano ora asino kadakwada. Nanang, Saan kumat ngay bagbaga aguraem ita? Ti kanyak laeng, katapno saan da ka apagsasawan. wan nanang. Talaga saanin ang maulit. Diyak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid mo anak ko. Utang da nga utang. Wen nga rod Pinabay na ka iti kadwan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran da ita. Baso lamin ti nana. Inunanan to mo ti kinagarangganjang na. Oh, anya ita. Iyawan na talgit at trabaho na. Day tangarod ka tatang. Bareng saan mo ta maipada ni Ani kankwana? Ay, sapay la kumaah ang panagkunak. Itikas dya galad na. Imposible asal ang maipada iti nana. Aga nakabalasang dayjay. Ay, kasanon ti panagadal ko, nanang. Awan mat aramatak a kwarta. Day tangarod ti parikot ko ita anak ko. Manmanumot ngaminon ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tano sumardengak pailang iti panagadal ko. Ha? Wan nanang, agsapulak pailang iti panggadak. Narigat mo't numang namnamaklatan kada kayo. Kan maysa, saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta. Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak trabaho para kadata. Kumaan nanang, ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurnungak laang. Ala, at dalatakan ka anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay. Day talaang ti choice ko. Ti agsardang pailaang. Marigatan ak ngamin may papan iti kwarta. Una yan, Ngamin, saanin nga umdas ti matmat gadan ni nanang. kasano akon nga friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumatlaang. Siguro, kalpasan ti atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mati sa bali at tumulong kada kami. Oh, kita man, dua atawan. Dua matatawan asa ang tanga agsarsarita. Agradwarak ton Sana bali, adumot dagiti kaadalan taklos mo. O di isuda pa'y lang ti kasarsaritam. Ni, itaman payasan mo akadwa ni Ani si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang nagsardengan iti panagadal na? Ha? Kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak? Ano ka? Anya ko mga min ti bibiyang ko kankwana ngay. Naging enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba ilanda ngamin mo ti aggastos? Ha? Public school lang arudan ti pagad-adalan tayo? Marigatan da pay lang. Kasano no di private school? Awanan na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ti panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kameten. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pa'y lang anas nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardeng ni Ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam. Kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang tipakiasawaan na. Tapno dagunggunan na. Kun nga rod. Ay na, uray po utom ti kunak manong. Itisan nga agbayag.
Maipada dayjay kanya Auntie Linda na nakabalasang. Kaya Diyos to, tapno agpadadan nga gina. Ha? Si kamat gayam ti masabat ko, ani. Ay uwan insan. Ay na, dandani di ka na ilasin na. Kung naklakit din no asino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka matin a tao? Nagapuak ngamin ije bangkag insan. Ay, isumot laan nakasusoon kay ti labba. Ala, yung kailakon day ta. Imbag lang at gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan kati kasinsin mo. Agtali na at kalata kumaan na pakumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang una iti pa nagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod anak ko. Sika ti addapan nakaawat na. Iso asikalatan ti agpakumbaba. Bayam, uray ibagada ti kayat da nga ibaga. Nanang. Ala, di mon panunutan dagita anak ko. Bayam, makaamiris dan tumatlaang. Si kamat ti masabat ko, Linda. Rabin, nga mita ka lang agaway. Wan manong, nag-overtime makije bangkag. Apay, talagang awanan ti sabalya pagsapulan niya. Malakse, di ti pa nagmulmulay o di bangkag. Sapay nalakatin atang kita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadagiti naganak ta ide. Saan kumakasto ti kariga ti biyagyo ita? Manong, Bagbagam, di ka kaisunang anak mo, tapno sana maipadakan ka. Mauma kayumot kumaitirigat Alangan nakastayo latan ngagnanayon. Ay, apo. Nayanak anak urapay, matay mo ila anak urapay. manong. Nanang, umdas mat siguron ti urnong ko. Ituloy kon ti agadal. Ay katuan anak ko. Dayta ti or-orayat nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Ag-enrollak manan. Wan anak ko. Igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka ang maipada kanyak nga inam? Ano sam tayo suti kinayat mamaryaw? Kunak no agis iskwila ka na imbag sanggayam. Tatang. Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam di mapan agkargador itinatang. Tapno adamay pakan mo itinasikugam. Ha? Ha! Ano sam tirigat? Kasano apaitan? Jakla pagaro pa na maramid mo kanyak ti kastoy, Benji. Nagtalakag kan kang amlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawain, tinanggag ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo, Tata. Agpudno ka man! Pagkawanan ko ma. Anyat kayat mo asawain. Masikugak. Ngam sana kaya't ti boyfriend ko atakderan. Gapot damat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsat! Awan sirbeti gastos mi kada kayo! Pagkawanan ko matatang. Aklo nagtinagbintutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam nga eh. Dua atawan na nagsardeng ka. Ngam fresh na fresh di panunot mo. Ay na, sa bali at talaga no nasirib ka anya. Kita man, agradwar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot friend. Aday taka man ako na akon. Ay, ulgayam. Nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim, nabayag ajak nakasarsarita. Ay na, no jak agbidon, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi?
Diyak ka mo day ta Husto da dyan napasama kadakwada. Tapno maamiris dati bidot da. Kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi napasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, dahi taman ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan ak unay, iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Day ti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na. Ininutan amaragpat ko ti arapaap ko. Wan, anak ko. Mamati ak akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panagradwar ko. Sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kasta, makatrabaho ak mutan. Tatang, amangan nada kwartayo. Masakit ngamin ti anak ko, kat nairan na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanya. Ay, awan may pautang ko kan ka, Kim. No awan kwartayaw, ibagamit ti asawa, am tagtrabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mga kay kumay ti bilin ko ide. Saan kumakasto iti mapaspasaran nyo ita? Tatang. Gusto lang, tapno mapadasan nyo ti rigat. Magsapul kayaw iti trabaho yaw. Manggad kayaw, tapno da kwartayaw. Anya? Mapan kagsapul iti panggadam iti syudad ko na? Uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at apanggadan dito lugar tayo. At least iya syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulam at trabaho ijay. Kahit awan mo't maiparang mo a diploma. Uray food server latan Anusak, tapno laang ada aramatan ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't ang nagsardeng da iti construction site. Kasta ya. Kahit kasano dyan anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko. No da pagtrabaho ayaban nak tumat Dito'y matya imbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga ti pangisabmita kiti resume. Kim! Ha? Si Kamat Kayam! Wen! Kas makita tiyak nga rod. Ay! Si kaji ibagbaga ni Joyce agay yun na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen! Siyak! Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa ilaang, Wen. Oray nak dito Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako nay. Ani? Diyak pagaro pa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. Wen insan, kaasi ti apo. Naawat ak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat ka matan, insan. Agyaman ak insan. Gapot na awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kumainsan. Gapo iti insan na nasayag nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day giant. Lipata mo na jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman, gaputaman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lang ta, insan. Wen insan, taday ti insursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ka. Kinapuno na, insan. Mababaiнаkan ka. Awan rupak nga iparang kukan ka ita. No amok la kumasi kagayam ti manager ditoy. Ang mga no, jak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagpainam.
Gaputawan mo't sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige, mabalin mo ti mangrugi inton bigan. Biyang, di tao. Hello, tata. Hello, Joker. Sa dino tiyan mo? Adak dito'y balay, tata. Anyat kukom ngay. Apay, awan plano mamang sarungkar ka dagiti aginabi sa ospital? Ha? Kwa? Ipagam no saan ka nga interesado dyan ako. Tapno amok dyan aramidag. Ay, Kayat mo ti may daraw. ha? Ay, sana, tata. Sige. Mapanak ka ospital. Itamat lang. Lalaki ti impas ngay kong anak ta, Joker. Jessa, Ngam, apay nga itala nga umay ka dito ospital. Naggapwam. inawagan nak ni tatang mo. Iso ngay mayak. Kat, apay nga rod anak kami suot ka ngay. Imbagak magtingkay din. Asa anak asigurado no putot ko na ita. Wino saan? Ibagam man ngamin iti amam asaan ko aputot na ita. Tapno saan nakaslasig siguro amang manmandar kanyak. Unay kamatan. Si kamat na talaga ti ama ti anak ta. Apay akas ta ti bagbagham. Naglawag asaan lasyak tinagbalin anubium, Jessa. Dua kami. Juan, ngam nagsina kami ni Timo na anobyok. Sakbay nga ta napasamak ka data. Wen, numanyatam mo. Ang mga nagsinublan kayo, di duwatan. Anyatam mo. Ang mga limlimid yun, ti relasyon nyo. Anya. Nagdaga sa talaga ti pagkit-kitam, kanyak. Sa anak nga imay ditoy, tapnutong paam. Kita ka man lang. Joker, di na kami panawan. Agsubli ka. Talaga nga awanan bain da dyan lalaki. No talaga mutlaan na turod. Sakti kasarita na. Sana si ka. Tagayam ti bagbaga na Asaan na aputot ti apukaw. Tatang, Nguman niya nga minti agpaisaw, Jisa. ni Joker ti ama ti anak ko, tatang. Kasano daytan? Pimanawan da dyan lalaki. Tinalikudan na kayo. Suro ta kay balay da, tatang. Ay saanan. Imparupa na lang arod kingkan asaan na aputo timpas kay mo. Arig na ngayon basura na ti mismo nga anak na. Iso adimon ikamat king kuana. Tatang, Kabailan tayo asustintuan ti apukog. Nga uray awan day di alalaki. Talaga ka di saan mo aputot ti impas ngayon ti kasinsin ko, Joker? Saan ko aputot dayay? Putot laki di ti ex-boyfriend na dayay. Pudnoan namin adon nga da napasamak iti nagbaitan mi. Saan ko aputot dayay? Kat, kasanon numamuan da nga da relasyon ta? Kat, anya ko ma? Sigurado guraan dak, Joker. Guraan da ta adwa. Ang mga nariribukan da ta. Awan bibiyang da. Saan kami mo't nagkasar ka ni Jessa? Awan karbangan da mangriribok ka ta. Joker, O may kaman kidi. Takailiw ka una yan, Glory. I love you. I love you too, Joker. Basta di mon sublan ti sigod anubium ha. Saan to apulos, Joker? Sininaak tinobyok gapukan ka. Sikha ti mas ay ayatag. Diyak pagan ano day dya lalaki ta babaero. Diyakon pagan ano day chay alalaki. Sapay la ko ma, Glory. ni Glory akasinsin ko dayjay Glory! Papanam? Ha? Akwa, di talaang. Ay, insan, mabit man laang. Sorry agdardarasak Jessa. Ni, apay akas dyan ni Glory. Saan matasigod akas dyan ti kasinsin ko? Tunggal makita nak idi. Umara ko pa dagos. Kat kumusta ang nak? Ang amita. Kasla masinsinit. Kan apay anak kadumog ang makisarsarita kanyak.
Di na maiparang dagiti matana. Mangitik aw taklatan iti kanan may. No saanan nga gluto ti anak ka. Ala, umay kan lang. Ijay ti pagtugawan ta. Okay lang. Ha? Ni Joker dayjay. Ane. Kakibkibin na ni Glory aka anak ka. Kaya ti kayat asawon da ito. Dagijay dan. Nagtugaw dan iti dayjay abanda. Lengdak ti rupak mabantoy kan lugong ko. Tao masidagak iti lamisaan da. Salpag. Dagiti awanan bain. Oh, Glory. Anyat mapaspasamakin ka. Apeng agbakbakwar ka. Adata dito restaurant. Kagap-gapok iti Dr. Joker. Kumpirmado. Masikugak. Anya? Kasano nagsikog ka? Apay akasta ti saludsod mo. Kat namin adon anaylaw anta. Kwa? Sumagmamanupay la abulan nga gayan ayata. Masikog kan? Masikugak nga rodan. Imposible daytan. No masikog ka, saan asyak ti ama dayta? Anya? Apay akasta matan ti bagbagam Joker. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Agbain ka amang ibagay ti kasta, Glory. Anya asyak lang. Kit saan kan aberhin idadda na pasamak ka data? Ti kayat ko asawan. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Bayat ti kaadat relasyon ta. Nga ta? Apay matanakasta ka, Joker. Awan ka dit pa nagtalag mo kanyak. Kasanong agtalagakin ka? Kit saan mo't asyak ti mo na anubium? Sinublat ka lang mo't itinubium? Anya? Ngam, sikat ti ama to'y sikog ko. Saan nga, Rod? Amok no putot ko dayta no saan? Isu ala dingita, Glory. Ngamjak matakderan dayta ngobing. Dagiti awanan bain. Awan ti rumbang asangitam. Taawan sir-sirbi de dyan lalaki anak ka. Nangag ko amin na nagsaritaan. Masikaw ti kasinsin mo. Gamsaan abigbigan ni Joker. Awanan bain na talaga day siya lalaki. Insukat nak, gamiti pa mismo ang kasinsin ko. Word, gam sigurado, panawan naman ni Glory akas itinaramid na king ka, anak ko. Tatang. Iso akaasimad di kasinsin mo, nubilang laang, anak ko. Ha? Si kamat gayam insan. Uwan insan, kumusta kan? Dakkelan ti tiyan mo Kwa, uwan insan. Oh, di na ka di pastrakan, Glory? Mabainak ko mamang pastrakan ka. Sige, umay ka. Agyaman nak. Dakkel gaya man di sikog mo insan. Uwan nga rod insan. Kat, kumusta ti ama ti sikog mo? Ha? Awanan insan. Pinagtalikodan na kami ti ama to isikog ko. Ay, kasdi ngamin at talaga ti ugali day siya Joker. Amom ani Joker ti ama ti sikog ko, Jessa. Uwan insan, nabayagan ng amok. Ni tatang tinakaipagakanyak. Kinapudno na insan. Mabain ako na ikan ka. Arig na trinaydor ka. Gapoy ti panakirelasyon ko kani Joker. No amok la akasta. Inati pa ka kumaidi. Taamok nga awan na saya at amasakbayam kang kuhana insan. Husto ni tatang. Panawan na kamit akas iti naramid na kanyak. Insan. Ang amala, agpatibkar ka insan. Takas taak mat idi. Ay, kasladyak malasatan idi ti inaramid ni Joker. Ti panang talikod na idi kada kami iti anak ko.
Ngam na ayat unay ti Diyos, tadi na kami binaybayan. Kinabailakmat nga uray kaskasano. Agpada ta insan. Di na matabigbigan na putot da ito eh. Ala, di ka unay agladladingit insan. Taamangan no maapektaran ti sikog mo. Basta aywanan ti salunat mo para iti sikog mo. Insan Glory, nadamag mo ka din ti maipapan ka ni Joker? Ti ka di pa nakatiliw na, gapoy ti pa nagtakaw na. Wan insan, ngam nakarwar matla ka no. Ay, sapay la kumatag balbali when day dya tao. Ay, wan nga rod ah. Kinapudno na insan. Kanayon adamagan ti anak ko na sino ti amana. Ngam awan maibagak. Agpada ta. Ngamin, pinagtalikudan mo ti amana. Hanggang saan man na ti ama ti anak ta ti pagsaritaan ta, Glory. Tagsakit lang ti barukong ko. Masyanak ngamin iti anak ko tawan na bangunan ng ama. Agpada ta, insan. Sige, change topic, insan. Oh, papalanyaw. Ta nakarabot kayo man nga agina, Jisa. Rumar kami kada insan, Glory, tatang. Ipasyar mi dagiti anak mi. Ay, sige Tapno maliwliwada man. Aganad kayo ti iruruwaryo anak ka. Wen tatang, sumurot kayo Ay, saanan. Taan dapat aramidak dito ibalay. Insan Glory, kasla kaano lang iti baby dagiti anak ta niya. Wan nga ro din San Jessa. Ita, dadakkel dan. Wen, elementaryadan. Shamin, Jared, di kayo una yung madadayo, tama nga numapukaw kayo. Dito'y kami laang nanang. Ala, inta gumatang iti merienda dagiti anak ta, insan. Ala, ayan ta ngayon, Jared. At dayutan iti ayan dananang ta. Wan nga rod, ala ayan dan ngay. Ha, adda lalaki nga mang paypayapay kada ta, Shamin. Asino ngay dayta alalaki? Kayat yu ti ice cream? Ikan na kami, tata. Wala. Umay kayo. Tayin tayo gumatang. Sige, kayat mi, tata. Umay kayo nga ro din Iabanda ti paggatangan tayo. Insan Glory, ayan ngayon dagiti anak ta. Awan damatan. Insan, intag patulong ka dagiti pulis. Ay, Diyos ko, napnapanandan. Ay, unay matan. Madanagan ako ninsan. Darasam insan, intag patulong ka dagiti pulis. Tata, pagawidan da kamin. Kayat min ti agawid, tata. Saan anatanggan ti ulo yo? Di kay agsangit kunak. Kaya yu ti makabel. Sige, diton agsangit, Jared. Aman, Shamin. Simple lang ti ipaparamid ko kata kayo. Agpalama kayo lang iti plaza. Lalayngan nyo tagpalama. Tapno da igatang ko iti kaninyo. Anya alugar da ito'y aya, tata. Adayo alugar da ito'y. Iso nga gurnong kayo iti pagplito yung agawid. Lalayngan nyo tagpalama. Wen? Sapsapulan da kami dananang kuken ni Auntie Jessa. Uray siyak, madanagan lakit din ni nanang kuken ni Auntie Glory. Ha? Anyat nagan dananang yo? Glory tinagan ni nanang ko. Jessa mat tinagan ni nanang ko. Agkasinsindakan Auntie Glory. Ha? Anyat apelyedo dananang yo? Ala, dito'y kayon, Wan. Amo yung ti pagawidan nyo. Wan tata. Wan tata. Ala, agawid kayon, Wan. Kat agsingsingpot kayo, Wan. Ha? Hapay nga agsangit kayo, tata. Pakawanandak kuma. Ipatpatag kayo unay-unay. Ha? Apay nga inarakop na kami ngay, tata. Basta,
agsingsingpet kayo. Mapanakon. Tadyak mabalinti agbayag ditoy. Taan ano pundak iti pulis. Tiliwendak iti pulis. Apay niya nga minti basol yo, tata. Sige, mapanakon. Sublian kayon to, Wen. Pakawanendak kuma. Sige, agawid kayon, Wen. Bye-bye. Bye-bye, tata. Napanan, Jared. Wen, Shamin. Ha? Ada pulis, Jared. Wen nga rod, adawat ka makamatanda. Ala, paltog samat diay naguni. Agawid tan, Jared. Diyos ko, agyaman nagtanda kayon. Nagkapgapuan niyo. Adda lalaki anangala kanya, nanang. Ay na, agyaman akta nakasubli kayo, adakta kayo. Intulod da kami matla ang jay lalaki. Anya, Ni, asino ang lalaki? Jisa, Klure. Ada nanggag ko adamag iti radyo. Natayan ni Joker. Anya? Nagbalinggaya mo na drag-pusher na dya tao. Katlimaban ka no kadag iti pulis. Iso anak ipinaltog ka daw. Ngamdak sang gasat tanatay. Akin tanam ti adda dito'y nanang. tanamday di amam, Shamin. Ha? Amak? No kasta, no tayon ti amak? Wen, anak ko. Datangay mo't nanang, nya ti aramidan ta dito'y kampusan to? Kwa. Sarong karan tamat ti tanam ti amam, Jaren. Ha? Agpada kami kan ni Shamin anatayan ti tatang na? Uwen, anak ko. Gaputa. May sa ti amayo. Aday ta ti tanam ti amayo. Kitaan nyo ti ladawan na. Adda ladawan na dito'y ayan ti tanam na. Ha? Mailasin ko day taa. Uray siyak, isunad jay nangala kadata edi. Jay ngay nangitaray kadata. Anya? Wen nanang, isua talaga. Ngam siming putmatlaeng. Ta idida mo, nauyong kada kami. Ngam idi dinamag na tinagan yu kini Auntie Jessa, siming put kat nagsangit. Wen, kat inararakop na kami. Nagpakpakawan. Anyan, anagkasang. Nagkikita kayo gayaman iti amayo. Ngam iti kastapay awakas. Ala, tatang tagayam data, Shamin? Wen nga rod. Sayang, natay matan ni tatang ta, Jared. Ala, oray saan ang nagbalin ang nasaya at tiamayo iti kalabas. Pakawanan tayo lata. Uwen, Shamin, Jared. Maawatan yun to ti amin inton adda na kami yo. Kat ikararagan tayo ti amayo. Tapno mapakawan dagiti ado ang nagbasulan na. Wen, auntie. Wen, nanang. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kasano nga taday to yun, tatang? Naibusan ti inutang ko a kwarta. Sapay awan kwartak, anak ko. Hay, adun ti utang ko. Iso ang masapul ang makaabrudak.
tapno makabayadak. Uray kumaa, no adadaga ang mabalin ang maisalda anak kaw. Awan mait. Amo mait ang makitaltalon tayo laeng anak kaw. Wan nga raw, no apay mat ngamin ang awan sa ni Kwayo, kat dagiti daduma alalakay, nalawat ti dagdagada. Isuda tabak nang da. Gamda kami. Talaga anak ko rapay kami, anak ko. Grabe mo't akin ako rapay day tatatang. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Isu ang masapul ang makaabrudak tatang. Tapno bumaknang tayo. Alan, Alma, friend. Bayadak tumutlaang no makaabrudak. I'm kwa. Pagpaaramid mi ko maitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judith. Sana bale, tadakkel ti sweldo nila kay mo iti abroad. Makaurnong kayon tumanan Ha? Si kanto ti una ak abayadan, apaman ang makaabrudak. Promise. Ay kwa. Kasaritak tumampay nila kay ko, Judith. Ay sus, saanon? Ta ang mga nudi na kayat. Ibagam tulatan ang nakabangko. Anya? Alan a friend, kaasyan nakadia. Si kalaangan ti amok amaasit kak. Alan a friend. Una yan. Friend kanyak. Kat saan mo't akas taasigod ti awag mo kanyak, Judith? Kat ak friend tamot a talaga. Si kamot. Maikawa ak lang amin, Judith. Ita lang awagan nak iti kasta. Ay na, tila madmadlaw mo with friend. Alakit din, friend, pautangan na kun. Uray porsyento no iso. Ay isaan. Diyak kaya ti kasta, Judith. Ang sige nga ron, mabitla ang taitid ko tiyot utangam. Angam ne, sekreto talaang Di mo ko maibagbaga iti sabali, ta mga numaamuan ti asawa kat tanak. Wen, promise. Sekreto talaang. Hello, tatang! Hello, anak ko. Kumusta kan ngay? Kastoy mabambanog ang kanayon. Nagrigat ti trabaho ditoy. Kasla kayat kun ti agawid. Anya, di pala nalpas ti kontratam, agawid kan. Uwan nga road, agbabawi ak anag-abroad. Nagrigat magayam ti biyag dito'y abroad. Lawan kon. Kit aganos ka Naanos laki day dagiti amom. Uwan, naanos da. Ngam nagrigat ti trabaho dito'y. Makawaawid akong tatang. Mala, aganos ka Adda ka lang arutitan anak kaw. Una, ay wan gayam. No adda magkada kayo, no anya ti trabaho dito'y abroad, ibagayo a nurse Ha? Anya a nurse? Kat papaunin ka mo't dita anak kaw. Kasta nga rot ti ibagayo, kababain no ibagbagayo a katulungak dito'y. Nurse ko nayo, wano manager ti hotel kasjay. Anya? Sige tanay, nariing santay o awir ko. Ay, makapasuron. Adda ubing nga o awir ko. Saak pa'y laagkuskus iti kubita. Kanuan niya pa'y dita. Ay, rumwar ti matak dito'y. Gapo iti kinarigat ti trabaho. Sige, babayan. Di kunak Nurse ti ibagayo at trabaho dito'y abroad. Naawatan nyo? Hello, tatang. Nangyagyo ti imbagak. Wan, anak ko. Di kay pau-itan iti kwartayo, no diyo tungpalan ti bilin ko. Sige, bye! Anyamot dito yung babaeng, umanawag. Hello, apay manan aya? Hello, Judith. Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Apay aya, umanawag ka, Alma. Ni, apay ngay ama kaungat ka, Judith. Disturbo ka ngamin, katnay, busy ak ditoy. Ado ti pasyente may. Ha? Pasyente? Ni, apay, anya trabahom di tayo, Judith. May saak a nurse ditoy, Alma. Ospital ti ayan ko. Ha? Kasano nagbalin ka a nurse kat katulong sa amat ti inaplayam iti? Wan, ngam inserraknak ti amok dito'y ospital. Ta nurse matla ti amok. Ha? Ay, imbag man.
Kat high school graduate ka matla apadak. Kwa, nag-examine na, kat nakapasaak mat. Ta nalay nga mga rod. Iso nga automatic nursak dito yun. Anya? Apay, aya nga umanawag ka. Kwa, damagak la ko mano. Andan may paunam iti bayad mo. Diyan ngay utang mo kanya. Unay ka matan. Di mo lang maiturturugan ang dayta nga utang ko. Agbayad akto ka di. Kaano ngay, Judith? Inton agsuldo Ada nga min nang usarak iti kwartak. Iso adi ka pala mabayadan ita. Kunamot asyak ti unang mabayadam, idi. Ay na, di ka mo makaawat. Sige, bye! Dagulit mo dahi babae. I-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singir kanya. Uray gayam sika ket inutangan ni Judith, Alma. Ay, awan nga rod, Ben. Kunana asyak ti unaan na abayadan, idi. Ngam di na tinong palday ta akarina. Makaungat pa yan no kasi nga awagak. Ay, agpada ta nga rod Alma. Ibagbaga na pa nurse ti trabaho na abroad. Ha? Jak amo Ben? Jackpot yan. High school graduate lang, may. Kasano ko nagbalin nurse abroad ngay. Kalokwan da ita. Nagpauitan ni Judith, tatasel mo? Nagpauit allowance ko lang mo timpauit na balasang kaw. Kat tay utang na kanyak ngay, tatasel mo. Ay, jak amo balasang kaw. Kunana adakkel ti sweldo na ichay. Di mo nga rod agbayad iti utang na. Ha? Ay, nagsukat sa pa yan iti FB account. Jak ngamin makontak ti sigud nga account na. Ay, jak amo balasang kaw. Pakibagayon tuman nga ron nga imayak, tatasel mo. Sige, balasang kaw. Ibagak taw, nuagsarita kamay. Hello, tatang. Anyaman ti ibagayon aya. Kwarta manan. Inaldaw nga may nga daw may agsingir dito'y balay anak ko. Kat awan mo't maitan ko. Siyak do may dareng-reng-rengen dito. Ay na, ibagayo ang aguray da. Makaawi daklaan ta itong pakkadakwada to'y dolyar ko. Ha? Ay na, di ka agtang-tangse. Tamaditikas ta anak ko. Ibagayo nga awan pa'y sweldo. Ibagayo ta na dili iti 5 abulan. Anya? Singir da singir. Kung namulan nagdakkel ti swildok ditoy. Kit ipalpalastog mo na may nadakkel ti sweldo manakaw. Ha? Siyempre, namnamangin daan at pagbayad mo. Awan pa'y kwartak. Ibagayo ta na dili iti 5 months ti sweldo. Pangipanamit ti sweldo may anak kaw. Urnungak Taagbalayak to iti dakkel. Una umpay apayadan dagiti utang mo anak kaw. Maudin ton dagita. Agbayad akto saan pa'y lang ita. Ay na, nagpipintasan dagito ababalay. Adugayam tiladawan tinapipintas ababalay dito'y Facebook. Mangkitak iti tuladak a design dito'y. Ay, daytoy. Simple nga nagpintas. Adda pa'y basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatan. Agbating sotak tong aglangoy-langoy. Saak agkalugong iti payabyab. Wow na wow. ay, daytoy pa'y. Napimpintas manan daytoy a design. 2 stories abalay. Adda tiris na. Ay, daytoy pa'y. Napimpintas manan. 5 stories. Nagpintasan ti design na. Pagbalinot to asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silipmi kinitatang. Kan ti fifth floor, isunto ti opisina. Ay na, mayat sa daytoy 5 stories abalay. Sa akto maagpukapukaw iti fifth floor. Mangagto ti sa nga barangay.
Tanangaton to ti ipatakder ko abalay. Ay na, kasla torre ko naman ay nawaw. Awanan at talaga, Ben. Nang lipatin di ka arroba ta. Imblaknak pa yun iti Facebook. Wen nga rod, Alma. Manon atawan ti napalabas. Talaga saanin na nagparparik na, Apolos. Masyanak pa yun iti amana. Taisaw ti reng-reng-rengen ti tao. Wen nga rod kinapudno na. Nagapa kami iti asawak. Idinaamuan na pinautangak ni Judith. Ala, sapay la kumaa. Tamakapanunot tumot lang. Kit makabayad Alma. Sapay la kuma, Ben. Ne, nagdakkelan ti may patpatakder abalay iti abay ti balayo. Tatasel mo. Wen, Dura. Balay ni Judith. Nagdakkelan? Kastamot ti kayat na. Dura. Kat nakabayadan iti utang na. Ha? Nagado ti nakautangan na dito'y lugar tayo. Ngamawan sapay ka no uray may sa binayadan na. Kaano ayang agawid? Dandanain, Dura. Tun umayabulan ay. Kasta aya, makabayad mo't siguron iti utang na apaman ang makasangpet. Tauray tay kasinsin ko kat agrik-reklamo. Taadamot la utang ni Judith kenkwana. Dalpasan ti balay mo, anak ko. Apag isaw ti sangpet mo. Mabalinaw na pagnaudan. Nagpintas, tatang. Wala, taginasto sa mit iti hustaw. Una, di ta tinapanan ti ornong ko kunaman. Manu atawan ang nagkatulong ak iti abroad. Tapno adala pagbalay ko. Kahit makiasawa ka nga rodin Wento, tatang. Intun ada agaram abaknang. Baknang ti kayat ko apakiasawaan. Ay, di ka unay agarapaap, anak ko. Tanasaksakit, numapaay ka. Wen ka di. Nay, tatanga. Agugas kayo no umunag kayo di tabalay. Tanay, marugitan ti tiles na. Nakapitpitak ti sa kayo. Ha? Di kay sapay agugugas ngamin mo. Mala, sana balay. Dito'y daan abalay ti pagnaudak, anak ko. Sa anak ana irwam iti dakkel abalay. Dito'y aklatan, anak ko. Umay kami man, Judith. Ha? Nagkukuyog kami na nakautangam, Judith. Tabareng maasikan kada kami. Mabitlaan. Di kay basta umunag dito'y balay ko, anay. Dito'y kayo laang balkon. Wen, di ka madanagan. Dito'y kamin balkon. Uray saan na kami na pagtugawain. Takababain mo't kin ka. Anya di kunayaw, umay kayo agsinger. Uwan ko ma, Judith. Takasapulan mi mo't ti inutang mo akwartami. Mabit man laan. Apay, ada maipakita yaw, akasuratan nga imutang kada kayaw. Anya? Ha? Ala, irwar yaw. No ada kasuratan, ipakita yaw kanyak. Ay, awan tanagtalakak mga rudkan ka, Judith. Kan insekreto tala ang dayjay. Tadyak kaya't amaamuan nila kay ko. Uray siya. Awan ti pinapirma ka kasuratan kin ka. Nagtalakak kin ka, Judith. Ay, awan day ta. Nalakat ti agpartuat iti sarita. Isu nga agawid kayon. Tanawan maipakita yung kasuratan nga imuta kada kayaw. Awan ti maitid ko. Ala, agawid kayo. Ay na. Maditikas tangar aramida manak ko. Agbasbasol ka. Apay paglipakam ti utang mo. Katpudno mo't anakautang ka kadakwada. Saan ka kaday amaboteng itikas tangar aramida? Kasanaw no idarumda ka. Awan kabutang ko. Kandidak tumabalin nga idarom. Tawan pa manaknak daan nakautang kadakwada. Awan kasuratan, tatang. Ay na, nagluknungan to'y pagiddaak. Naglamuyot ti agiddaa. Nagbunga matlaangan ti adu argirigat ko iti abroad. Dayto yan ti bunga ti adu alingit ko. Puyat kanda dumapay. Ure agmay-may saak dito'y balay ko. Tanaragsakak latta. Dimot kayat ni tatang ti umay agnaad dito'y. Taditamot daan abalay ti kayat na apagnaadan. Ay, makaturturo ka mutan. Iridop ko man pailaang. Apag isunto no maluto ta insaang ko amais. Iturog ko paya.
pasok ni Tibalay. Marurang Tibalay ko! Tayaw! Karo ba? Marurang Tibalay ko! Ay na, tatang. Awanan. Ay, naura man di kagudwa Tibalay ko. Naimbaglaki day. Tatilaang kagudwa tinauram anak ko. Awanan tinagbambanog ang ijay abroad. Wala. Huston. Di kan agsangay. Agyaman ta iti Diyos. Tadapay na batay. Saan anauram amin. Apay nga may nabinaybayam tilutlot pum amais. Basol mo mutlaang, anak ko. Anyat pampanunutam, anak ko. Nagadayaw tinakaiturungan ti imatang mau. Pampanunutot ti napasamak tatang. Maamiris mo ka din, ti bidot mau. Ay, uwan tatang. Pagbabawyak ti pananglukok iti padak a tao. Nakarmaak samot ten. Palagip day takin ka, anak ko. Iti pagyamanan ta. Iti pagyamanan ta. Saan ka nairaman, anauram? Ket adapay gundaway mau nga agbabaway. Uwan tatang. Itala ang maamiris ko ti amin. Tsak kayat adakdakas pa'y ti mapasamak kanya. Iso nga inakakid daw ti pamakawan kadag iti nagbasulak. Taamok nga ado ti agsaksakit tinakam na kanya. Uwan kasta ti rumbang anak ko. Uwan tatang, bayadak dagiti utang ko. Ininutak ida bayadan. Sa apay lako mata mapakawandak dagiti nakautangak. No maminsan, maipalubos ang mapasamak dagiti saan ang maiparban. Tapno maamiris tayo dagiti bidot, wenno kilo nga aramid tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kanapong bakit? Okay kami mo, Insan. Awan dirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kita am dagiti papaunag da Prutas ken natang ti katangin nyo. Ken ti gatas da. Di mo liwayan ti mang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Wan nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agdala ka king ka, Jimo. Iso ang pinagnaad ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak baybay anda apong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Orayim ti awag ti kapsat ko, Sa sigurado ngagpawit mo tayo dyan iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye. Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay anya man ti masapol yun Damagak kumalaang no nagpawitan da Roger kan Glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Saan da ka no masangot agpawait? Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na siya nagpawit. Pangusaran nyo iti kwartaya.
Jay maintenance ni apong yu alakay. Kan tay maintenance ko matan maib-ibosan. Gumatangak taon. Adra kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. Adalat na kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansait? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kanapong lakay. Sige nga ron. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag na iti apo ko ta, manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no? Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpauit na iti kwartada. Saan nga ron? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wan timpaw itda. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpauit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay ingatang na. Ay, awan ang around. Nabayagan saan ta arimwar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga ron kwarta. Urayan ta kaano ngagpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatangay bakit? Jak nga ron amaw. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan, pitong, lakay, rabeen. Anyat pampanunutam aya. Naisikod na pampanunutag Nga. No apay nagbasay ti pawpawid na giti apo ko ta. Kadakil kanuma ti sundo na di abraw. Ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akas dyan? Dakal mo ti pawpawid na ina. Jakam mo Naumada siguro na. Kastanga-tanga ang paisaw. Jak nga ron amo. Kalayon da pa'y gaubawag ito. Apay saan da ta matinaw awagan. Saan da ta nga ta akailaw na giti apo ko tabakan. Kailiw da ta. Nga makumikum da ka nung arod. Kuna ni Jimo. Ay na. Naimbag laki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Na ano amang kadwa ka na ta. Iso nga agyaman takan ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kapsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa yun iti kwarta dabong. Nasayaat nga ron. Inkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wen Insan, makamukan. Sikan tag budget, ta si kamot ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka Insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay anda apong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi Insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga Rod, basta di mo baybay anda apong Wen ka de Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man da apong, Jimo? Ay, kwa, Insan. Awana kaya balay. Adak dito'y kindaan. Makikindaak, ta pagsidag dapong itinaimas. O sige nga Rod, baliwak ton ti umawag.
Pulitag insan, agananos ka. Wen, insan. Agyaman nak. O sige nga, Ruden. Bye! Bye, insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na dapo. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko ataga. Matakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalaya. Lumakaya kon nga mawan pailat balay ka. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalaya. Andat ba sida bakal? Ay, target manon Manay, o lakit target wado saan buguaw. aganos ta agyaman ta taadaasin kan bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akas to di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryendaan. Agaanos ta Imimot sabat ta dagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanan, nagbaliwan da insan Glory kan insan Roger, apong. Anya, apay ngay. Ay, sanda nga agpaw-pawit iti kwarta, apong. Apay nga ta. Awagam man ta kayat ko ang makasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Di kayo madanagan, napong. Tasyak, ti kumatang iti agasyo. Pangalaam nga iti kwarta, Jimaw. Ay, katagrimidyo ka. No kasapulan nga umutangak, tapno da paggatang yo iti agasyo. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanya, kapong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimutlaan? Wen Glory, sika ngay. Wen, Manong, makabakasyon na. Nasayat nga ron. Tapno agitan tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kong taagawid di Pilipinas. Kailiw kong apong bakit kan apong lakay. Uray siya karod, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni insan Jimo. Katidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung arod. Tipayan da kano ti cellphone. Naimbaglaan nga na. Taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, Manong. Santan nga ipakamo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di pasidam ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang nuisaw. Awan tinateng, nangina. Apay ngay mo yung kamutan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makareng kayo. Awagam mandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sanda nga papawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo Awanin, nalipatan da tayon. Di yun namnamahin nila. Tasaan da kayo napagananaw. Andi apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Hindi mo. Kailiw medan. Nakalipat na nga Ruden. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Hala, umanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Naigaw.
Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakad nga ay Jimaw. Ay, May sa kamot alaklakayan. Jimaw. As tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Api abog-bog kawang daapong, Jimo. Ni, si Mangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayong bagbagam kadakwada. Apukok! Agyabanak na nagawid kayo! Ay na, imbag na Mangpet kayo na po. Apaw. Kaya't yung tigatas. Itimplahan kayo itigatas yaw. Ilutuan kayo iti... Ay, agtanda ka, Jimaw. Itatatan Roger kin Glory. Saka kundi Singpet. Ay na, di yung patpatan na tatao. Plastic na ita. Aging sa Singpet lang. When Roger Glory, idinamaw na Singpet ni Jimaw. Ngam idi agbaybayag, rimuaran ti pudno nga ugali na. Rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kami, landa kami pa yan. Jacqueline, pag-arup amay turod ng aramid ang tikasta kada kayo. Binulan nga gipawit kami iti kwarta kan kwa na. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igat-gatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan. Sana po no dagiti impulong daapong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Kung saan mo't gayam? Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kada apong. Insan? Saan mi nasingaran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Tay italaya nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wen! Pumanawak! Nasaya atay may ka, Jimo Barok. Ada bad news. Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay pudno nga kindaga. Itinagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga. Naluko ka, Barok. Linuko na ka. Dinagkatangam itinagtuunan ti balay mo. Saan na gaya makukuha din lako na kin ka? Anya? Isumutla di na may ti papilis ti daga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanon ti akin kukwa iti daga. Baraw! Agpagpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pagnaidak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Sulnitak ti nagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw ako. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat, insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man ang titibalay. Ngam saanan asika ti pangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, insan. Okay lang. Ngam no ulitan man ang ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka, insan. Mapilitan kamin amang idarom king ka. Saanan, insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnakakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at daaramid mo, nasaya at tumat ti pagbanagam. Ngam no dakes ti ganwat mo, dakes tumat ti tungpal mo.
Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ayan ni Tatang, Nanang. Aday silid. Agid idda. Nasakit ka no ti sikat na. Kastaya. Adain sangpet ko kanan na. Linuto di asawak. Ay, linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manankin ni munding di makan ngawit na. Baybay aklatan. Jak panunutan ang tapno awan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, napsuga ka. Kasta ha, mangan kayo iti ado. Tapno napigsa kayo latang. Ket agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang gimdayang bagbantay lutuan da kiti paborito ka taraon. Italaang manan, anak kalagip ka, anak kaw. Una, tapat-pat ganda ka nga ron, Tatang. Uray ti asawa. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Apoy, di mo yung kuyog ngay. Adar aramidan na, Tatang. Ninanagayaw. Hindi kami tekanin na. Ha? Nabsog ka numay. Ay na, Tatang. Aguyak dya po ko yun. Ipacheck up ko kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sos. Di yung baybayan tuyak na. Masapo lang may padoktor na dagos. Awan mo't nga rod kwarta nga ramatan mi, Tatang. Alam di walit ko di tadruwer ti lamisaan. Taikang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman nak, Tatang. Thank you, ah. Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ko ni Tatang, ah. Bantayan nyo ti taraon na. Di unay pagsitsidan iti karne. Nateng, kan prutas ti ipakan nyo. Wan, kasta talaga tararamidak, Marshal. Ibagaya, ano diyo kabaalan at aripatuan. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw no ka. Alay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matya mayaw. Una, taday dinanang mi. Una, taday dinanang mi. Pat-pat gan na unay ti ama mi. Hangam daksang gasat. Tanatay mo't ngamin ang dagos. Marshal. Nagdigosan ni Tatang? Saan pa'y? Madama pa'y lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusak, sakbaya pumanawa. Ayan ni Tatang, Nanang. Agdigdigos. Padpadigosan ni ading mo Marshal. Anya, apay nga damanan da dya Marshal itoy? Ha? Agpakalaing man na mga asikaso ko ni Tatang. Payman. Ay sos. Ay, agapadaman nga tan. Ay na, delikado. Apay akundi asikaso ka ni Tatang, Marshal? Ne, dakas aya manong Milo. Amata nga ron di asikaswag. Ay, di kay man nagsinumbatan anak ko. Ay, agtal na ka man, Marshal. Ada ka sa pulam ka ni Tatang ko na ma. Iso akundi asikaso ka man ay. Tanangin man ti panagsasaom. Kunam mula sino ka nakatanukan nga agsasaom, manong. Saan aga po, tayo inauna kang siya, kat pagsasawan naklatan. Kitpud numad nga rin. Agin sisingpit ka ni Tatang. Tada kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man amin na pensyon ni Tatang? Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpacheck up ti anak na, Milo. Makitam. Awan man nga ro din, ha. Inibos mo manan tay pensyon ni Tatang.
Saan? Adapay na batay. Nan, ikandak mamay nga rod. Pangusaram, milaw. Kwa. Awan bagas may. Awan ka nang dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman nagtatang ha. Ala, umay kayo. Tahintay agpainit ti Jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus daman ng tipensyon mo. Dapat na batay. Masya anak mo ngamin ka dagi dyan anak ko. Awan trabaho na. Bulak-bulda mo ngamin idagis eskwela da. Iso asanda nakaturpos iti panagadal da. Adumot di ti mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda ang nakaadal. Mabalinda mo tag construction no talaga kaya't datag trabaho. Ay, Namnamaan da ngamin ti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tag pinpensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umayda mo tadagos ti balay. Allah, pasensya am latay dan. Aw-awaten talatan ta kasi damay. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan bitaminam. Wan, adda. Di ka matanagan, Roseng. Nooman aramidam ita maray, mapan kay balay datatan. Oh, apay, anyat ko ak ijay. Ang kaasikaswen. Ilutuam iti ka rin na. Itimplam iti gatas kanda dumapay. Apay, saanan ang kabaulan ni Nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni Nanang. Dakdakil mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni Tatang. Taamamin na ijay. Yung ni Nanang. Syuman na kamlaan. Wan angam nagkasardamat. Asawa Basta na sikati mapan ijay ta sikaswom ni Tatang. Tanay, tanda ni man ti pensyon na. Amangan no unaan da tatikabsat ko. Kunti asawa na. Marshal. Alan, agrobot kan, tamapan kan. Sige nga, Rod. Lola, nangagkaw ti imbaga ni Tatang. Iso nga umay ni Nanang dito'y numadamdama. Roy, apo. Saan nakaakay kayat ni Tatang ko? Ala, baybayam ni Tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbaga na. Saan mo akaguran ni Tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbaga na, Lola? Saan? Ala, umay ka man kit di ta isuro nakman nga ag-cellphone, apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no adamanan baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayon nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga Rod, day tamit lati libangan min kan ni Lolo, apok. Nanang, apay day ta silpo na nakaabay iti ulwanan ni Tatang. Ay kwa, agdengdengag ni Tatang yu iti drama, milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, dapat man la dito yan. Nay! Ay, apay nga inidep mo nga, Milaw. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag no adayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni Tatang tamaday. Ay. Wala, hingkay ijayay. Napadigusak ni Tatang. Agdigos akaon. Pinadigos nak ni Maray. Ha? No kasta, imay dayjay nga ipagaw? Juan, dapay di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabalay. Pagpakalaing dagita nga o may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pay. Ay, sana tao may nga ron maumilew di ipagmaw. Saan na mabaling? Hindi yung lamaw, ti pampanunutin da kita tataw. At dala kaya da kita. Iso akong ditulong da kada kayaw. Nan, tasyak ti mapanagluto. Umanaw ka maray. Tanipakit ko, ti umay agluto dito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kukwa. Ay, di ka nagsao. Basta pumanaw kan. Ituloy ko ti agluto. Alan, darasem! Wan, bayaw.
Dagito iti ipakanyaw kani tatang. Prutas. Sana balin ngagbisin kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakaninyaw iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyag na. No, nabannog kayo ang mga asikasaw kani tatang. Ibagayo lang ah. Kasublatan na kayo. Itulod kayo, nadyabalay ti anak yaw, nanang. At damot tay anak yaw iti imo ng asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo ti mapanagnay di jay. Ha? O nya, kayat yun tayo agawit di jay. Okay lang kada kami. Da kami, di mga sikasaw kani tatang. Taamami kat nga raw. Kabailak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Ne, apa nga itaguyak kayo tatang? Ay, nasumron sa manti ang kit ko. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Ano din pakpakan nyo ka ni tatang kaya? Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Ano din pakanyaw ko na? Nagpagatang kami iti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ama iparit kan kuha na tikasta. Nga pinakan mo tikasta. Ay, Di buong taninanang mga basol ko. Pinilit ko ngamin. Di na ko may gatangan ng ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Ure ka sa no ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare, di yung igatangan. Nawatan nyo, nanang? ay, wan, Marshal. Yamat tikasta. No agsakit ni tatang kat maospital. Gastos manan na. Ay, mala, saanan ang maulit. Rumpang lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di yung mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysaya atla pumanaw kayo. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yaw. Tandamot anak yaw. Di da kami ti mga sikaso iti amamay. Nadinak po ang panawan, Roseng. Kapsutak na panawan na. Hindi ka madanakan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag kaunay nga asawa. Oray na uyang dagiti anak ko ka. Mundeng. Ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklat tandang iti mangmangag ko kadakwada. Maditirik na ka. Kasla kayat ko maturog. Ala ka titurong mulatan, Mundeng. Maturog ka laang. Tawam mo't aramidam. Aginana ka. Apay atunggal umayak dito'y balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga ron amo, Marshal. Maturog lat kukuan na. Ne, andan sa amin pa kanyo kuha na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan yaw. Ha? Ayunay kamatan. Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanyakaon. Saan kumamata kasta? Ay, nagsangitan nyo ay. Napaisuan kayaw? Ay, pantayo lang. Ano yung hospital tamayaw? Ay, gastos manan. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Ha? Ano na jay? Nagtaon iti silid ni tatang ti kanabtuog. Hindi kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Mundeng! Da kami doon, dagnard ditoy. Lalayngan nyo ngayon manong milaw. Da kami tiagnan ditoy. Imbaga ni tatang dayta. Ayag kala ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iso asyak, timang tawid ditoy. Naala yun nagiti tawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak, sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito yung balay. Pumanaw kayon, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasan nun nga ito'y balayo? Ilako kon, saan nga amo ni tatang mo? Iso nga agaw-aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang? Ha? Mangtid kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon day di tatang. Ay. Tiko na yo, may tarayan da kami.
Inla ko yung lang arudon ti balay. Himot yo pa iti pensyon day di tatang. Ay, sumrak kayo adwa diti balay, ta diti unag ti pagsaritaan tayo. Ay, sanay. Dito yan, nanang. Ala, mangted kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yon ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang ti maalala ka pensyon. Saan na nakas iti sigod adakal? Uray pay. Mangted kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak ta asawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatangyaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngamday talagnam na may tiamboyo nga ramidan. Day talag daw dawat tiamboyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo.